Ja sam Brković Slobodanka, unuka Milanke Savić, naše najpoznatije heroine Prvog svetskog rata. Ona je Gvozdena lady Gvozdenog puka. Njena hrabrost je nadasve danas još neprevaziđena. Ona je žena sa najviše odlikovanja, a ona jedina u svetu ima odlikovanje Zlatni krst sa zlatnom palmom, ratni krst sa zlatnom palmom. To nijedan oficir nije dobio ni do dana današnjeg. Ona je jedina žena u svetu koja ga posjeduje. Pored toga ona ima 2 francuske legije časti, 2 Karađorđeve zvezde i ona je bila miljenica Francuske i dan danas je, zvali su je Srpska Jovanka Orleanka. Divili su se njenoj hrabrosti admiral Gepard, general Franche de Pere. Oni su je lično uručili odlikovanja, a kada je bila ranjena u Bizerti, molio je admiral Gepard: "Kćeri, ozdravi, molite Francuska." Tako da je ona bila nešto nadasve nestvarno, koliko je bila hrabra, borbena i bila je ranjavana 9 puta, od toga je kasnije na Bregalničkoj bici otkriveno tek da je žensko. Dotle se ona obukla u muškarca, tako da je njenoj borbenosti i hrabrosti, mislim, zaista nema premca ni do dana današnjeg. To je žena sa najviše odlikovanja i do dana današnjeg niko nije prevazišao u tome, a njena hrabrost je bila neizmerna. Pored moje bake, bilo je još veoma hrabrih žena u toku Prvog svetskog rata, a to su bile Flora Sainz, engleskinja, koja je u početku bila kao sestra, a kasnije se prijavila za vojnika i bila jedna od izuzetno hrabrih ratnica. Zatim je bila Amerikanka Ruth Farnham. Ona je bila dobrovoljačka sestra, zatim je kasnije bila borac, vojnik Drugog Gvozdenog puka i tu je pokazala neizmernu hrabrost. Pored toga ona je bila i pisac i ona je 1918. godine izdala autobiografsku knjigu gde je napisala kako američke žene vide patnju Srbije. Zatim imamo žene koje su bile lekari i humanisti. Jedna od njih je bila dr. Agnet Bennett, zatim je bila dr. Draga Ljojčić, dr. Elsie English i bila je humanitarac Mabel Grujić. One su sve mnogo doprinele za našu pobedu i u našoj borbi Prvog svetskog rata. Nalazim se ispred mape 572 srpske memorijalne iz Prvog i Drugog svetskog rata u 40 zemalja sveta. Tu se prikazuje koliko je bio veliki gubitak našeg naroda, najveći mogući. Evo, bilo je 30% stanovništva je izgubljeno, znači u Srbiji 1.247.435 stanovnika, znači 28% čak stanovništva je tada ubijeno i u odnosu na ostali deo sveta mi smo imali najveće moguće gubitke. To je za Srbiju bilo baš pogubno, ali eto, kao Feniks iz pepela se Srbija uvek diže i tako je i tada bilo. Međutim, kada je došlo do borbe za Beograd, to je bila jedna od veoma bitnih i značajnih bitaka. Tada je u to vreme major Gavrilović rekao nešto što će biti večno zapisano u našim srcima i umovima. On je rekao: "Vojnici, junaci, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja. Naš put žrtvovan je za čast Beograda i otadžbine. Vi nemate da se brinete za vaše živote koji više ne postoje. Zato napred u slavu za Srbiju, otadžbinu. Živela Srbija, živeo Beograd." Srbija je uvek vozila samo oslobodilačke ratove. Ona je bila uvek nosilac slobode i mira i želela je svuda da uspostavi mir.
Ona pamti sve svoje saveznike sa kojima je ratovala i sa kojima je bila i želi i danas da održi ta prijateljstva koja su večna i koja su bila u najtežim trenucima i znače za nas i za njih puno. Mi pamtimo saveznike iz Prvog i Drugog svetskog rata, a heroizam i stradalništvo je naš identitet.